ni hian member school local zong zong te chunga lom thu kan soi ve le shim shima do thai takin nisan nuaya le rosur nuaya po dingson du lo le kalson du mi alawa hetilai kan thutlat hi alom om kan ti ni tichuan akhar na hun kan nei do na nga chumi kan ti ma chuan report toi te kan penga nimin tlaya mizo sirlai pol te malak na in lekan education minister te ruam man na in sarkar ai otenen impiak na nei ani to a chuta chuan kan du na sarkar kan thil phut le kan thil then te ichiang kuam takin kan srila kan soi to a anin demand an nei ve a chutinga kan demand te anni lam demand te soi hovin executive emergency meeting kan nei zo to a chunga kan thu chuak le resolution kan siam te kan general secretary pu Anthony Jail chulo man ne tungin kan ngai thanga kanom zel dan tu te po ta khana lo lang do na ngun takin kan ngai thanga tilai program hi chu atop lam kan nei chho mai do na ni tuna kan GS pu Anthony Jail chulo ma lo so mang ole bigata kami bar tak te election tak te voine yan alo mom kan tia eng hu ti kheng lo se kan durwalin alo thei si lova voine yan ha tak lamha simle mar changle chang kai kan pung kho mani a in sa vai chunga ruai tu ten lom thu kan soi non bol hula ni ti kha in fe sakula thome sarkar te nena kan in dor dan te le kan resolution nim te achiar chuka nga takin bilawai thak sakdonia Mizoram government adopted high school teacher association digata chuan provincialized kan ni to nge ya provincialized din hun min dale le tura sarkar kan no le tura kan din hun adop grani nei ta ka din hun ni so lamsam grani nei da sarkar din da na do da na ye yan ma kan la pui ani kha July ni som ni pakhat le ni a pet dung kan bela ni tum le ni lia pen down strike no teaching day la hang of anika July ni som ni pasari le ni le da mas ka joli kan la ha July ni som ni le pakwat ka voin ni begin civil demonstration peaceful demonstration kan tikha vana pa hola tihian kan hang anika atia sarkar la kan lungoi lo na kan lan tir me la ya ni som ni pakwa July sang ni som ni paru MSP palai na loya sarkar ai ro pulang bon pu punte advisor to CM political ZPM vice president ni bokne office MZP fi kuinain in pian na boruak thatak loya kan ne ya ehuna yan bigata in sarkar la ka kan lungoi lo to le kan thil put te kan soya sarkar la kan in anruam man nei le malak tui min tiang te kan ngai thain kan soi ho bok hetianga sarkar nen thatak loya in piana kan nei wangya voin ni som thum July sang ni le som no paru ta khat le chan ve hian bigata in sarkar la kan lungoi lo na kan lang tir me chu kan ki top lai lok ri ani de ni thum oka sang ni som ni paru ka tungin Mali school chewa rinong le tai mataka kan na te thokchun jong le turin kan in fiat tira anwaya mi ang hian resolution kan siam hal bok sarkar ne kan in biang na sarkar laka kan lungoi lo na le kan thilpu te chiang takin kan soya heng kan lungoi lo na le kan thilpu te hi o min ti puin ZPM PSC meeting masaber Ogas ni so pani sang ni som ni le paru soi hok tura soi hok tur le kan thu lung na chu concern department a khen min tia bang nge in PSC meeting tu na le department hola na hi kan long mai chang ren do na ni pani na bigata le sarkar ayo in piang na le in piang le the Mizoram education lump sum candidate for general maintenance of private school Rules 2026 di chuan thar chu adopt high school provincialized velote
special category 1 ada kan ina notification chualo tur kan nge na chu bo zui min ti amangin sarkarin notification ati chualo kan put ta kanin biak na palzuta notification ni chuan a chuat tu ka train na sa zokin lungoi lo na lan tir le aniang patum na bigata chuan tuna kan tin mo na niyama sarkar min da atum na the Mizoram Education Lump Sum Coordinate for General Maintenance for Private School Rules 2026 kan pom thei ngai don lova high school tam special category 1 notification hi PSC ten min ti amangein anti chuak turan ilo ti kha kan resolution chu ani e le tikhan resolution kha kan an chiar chuaka apom zongin kan pom lan tina kan zavai ku di mek te a le alo mo kop mai nimena sarkar palai te ne ganin bia provincialize ngei turle notification hi cancel nu kira sut vek turin kan ngela e chu po chu sarkar a thlen min tiam saka kan pai sayang hi min ti lo tling lo ani chuan voini hian tilaya adok high school thok tu te hian nasale zorin sarkar hi nor kan tumani ti kha voini hian kan puang du bokani te tu na chuan lom thu soi na hun min man sakturin kan vice president puwa remlal nga ka lo somang ole pu chairman masain kan din hun te le kan om dan te kan tira kan tuna hete kan lom chan tak le hun hete kan man chan hi thang le thar lom zen tur te ta na ni ti kan siat apoi mo ome chu te chu thuma kan nei wa ama saberin pathian ne na lom thu kan soya hun tha khotha min pe a luang takin kan thil ti tu te kan ti thei awangin pathian ne na lom thu kan soi ani chumi piala ma chuan school tin te managing committee te chunga lom thu kan soi boka an tho mi an thok na te le kan dunga an din khat na te voinia te limin lama te po kan managing board chairman ti then khat elai muna te ron telin mi an on troyo mani managing board managing committee chunga lom thu kan soi tak leu ani in otang nilo MZP le MSU te chunga lom thu kan soya hei nimin lama kan sarkar te ne in biak na kan neya chung kan in biak thena tura tan te MZP in palai na thokin kan tan na an thoka an chunga lom thu kan soya in MSU lampang te point kan zirlai te din hun ngai to in heng malang te mian tho kan lome ani in to bera chuan migata member zoram dung le wang atanga local te mun na tak ka tanga local te thale zung sum le pai senga helai mun lopan te in zabai chunga lo thu kan soya kan balak te hian ra tha a chu tura ngai na ra tha chu lo ani po malak na dang reglezel thei turin tu na hian kanin ka uzel te po angai ome member zong te chunga lom thu kan soya atop na tak tak tan chuan helai mun phal takamin man tir tu kan magistrate kan DC chunga lom thu kan soi bok ani e ta te kha kan lom soi na ani e